byasohotse mu binyamakuru mu mpera z'icyumweru mu Rwanda, mu karere no mu mahanga ya kure, mugiye kugezaho nanjye Emmanuel Senga wa Bwakeye TV. Ba radiyo urumuri RCP Info na Bwakeye TV, ndabashubije kandi mbifuriza kumererwa neza aho muherereye hose, haba mu Rwanda, haba muri Afurika, haba mu Burayi ndetse no muri za Amerika ndetse no muri Australia. Ndabifuriza mwese gukomeza kugira ubuzima bwiza no gutunganirwa n'ibyo mukora mwese. Nkaba rero ngiye kubagezaho igice cya gatatu, ni ukuvuga ku nshuro ya gatatu ibyasohotse mu binyamakuru, nk'uko tuzajya tubikora uko bidushobokeye buri wa gatandatu. Iyi rero akaba ari inshuro ya gatatu tugiye kugura ku byasohotse mu binyamakuru. Twabasomeye mu binyamakuru bikurikira: twabanyuriye muri The Rwandan, tubanyurira muri Veritas Info, Rugari.com, Umuseke.rwa, Le Parisien FR, Libération FR, tubumvira BBC Gahuzamiryango, ndetse tubarebera n'ikinyamakuru Umuseke twakivuze. Ibyo byose rero twabavaniyemo inkuru, bitavuga ko izi nkuru tugiye kubaha zaranditse icyumweru turangiza arizo nkuru zanditswe mu binyamakuru, kuko ibinyamakuru ni byinshi. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ntabwo twasoma inkuru zose. Birumvikana rero ko arizo tugenda duhitamo tukirengagiza izindi, ariko uko bizagenda bishoboka tuba tugerageza kunyura mu binyamakuru bishoboka biba byinshi cyane. Ikinyamakuru The Rwandan nicyo duhereyeho, cyagarutse ku kiganiro cyahise ku muyoboro wa YouTube Imbarutso ya Demokarasi, ariko nticyagira byinshi kibivugaho. Icyo kiganiro cyari cyatanzwe n'umunyapolitike mushyashya ugiteye intambwe muri politiki witwa Jean-Luc Musana, akaba yagiranye ikiganiro n'iyo YouTube Imbarutso ya Demokarasi. Ariko mbere yuko tugera kuri iki kiganiro, ibyakivuzeho ni uko twavuga ko mu Rwanda, nyuma y'amashyaka yashinzwe ariko ntiyemerwe n'amategeko ya leta y'u Rwanda, harimo ishyaka riyobowe na Madame Victoire Ingabire Dalpha Umurinzi, ishyaka rya Dr Christophe Kayumba watawe muri yombi, iruhande rw'ishyaka ryashinzwe na Maître Ntaganda Bernard PS Imberakuri, ubu ryasimbujwe igice cyaryo kiyobowe n'uri mu mwanya w'umudepite watorewe, cyangwa se mu mwanya w'ubudepite mu nteko ishinga amategeko Mukabunani. Abakurikirana hafi politiki y'u Rwanda bakaba basanga kwiyemeza gushinga ishyaka ubwaryo muri kiriya gihugu ari ukwikatira itike kujyana mu buroko bwa mageragere. Ibi bikaba bisa neza no gushaka kuba kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika. Mutari uko byagendekeye ababigerageje, barimo Dr Niyitegeka yashyizwe mu buroko, umwari Diane Rwigara nawe yarafunzwe, Madame Victoire Ingabire nawe yarafunzwe.
abo bose bagerageje gushaka kwiyamamaza bagiye bashyirwa mu buroko, abagize imana babashije guhunga barimo mwene data Gilbert. Nyamara bikaba bitarateye ubwoba umunyarwanda ukiri muto Jean-Luc Musana umaze gushinga ishyaka na bagenzi be bise People's Party, ishyaka rya rubanda, nk'uko aheruka kubiganiraho kumwe mu miyoboro ya YouTube Imbarutso ya Demokarasi. Jean-Luc Musana muri icyo kiganiro aremeza ko ntabwo afite bwo gushinga ishyaka rizaha abaturage kwihitiramo ababayobora n'ibibakorerwa, akaba avuga ko mu bice byose by'ubukungu bw'u Rwanda nta saranganya ririmo, kandi akaba asanga urubyiruko rukomeje kwimakaza, akaba aha icyizere abo bafatanyije gushinga ishyaka n'ibitekerezo muri rusange, akaba aha icyizere ko ishyaka ryabo rizinjira mu nteko ishinga amategeko ndetse ikazagiramo imyanya myinshi kurusha ayandi. Kugeza ubu ntiyari yakoresha inama yo gushinga ishyaka ku mugaragaro, nubwo imyiteguro avuga ko ageze kure, ariko umuntu akibaza ese Jean-Luc Musana yaba atazi ibyabaye ku byabo bagerageje bose gushinga ishyaka mu Rwanda. Yemeza ko abizi neza kandi ko abyiteguye, kuko n'ubu hari inzego zimwe na zimwe zatangiye kumwima serivisi kubera izo mpamvu z'uko yatangije ishyaka. Gusa abashishoza baremeza ko igitugu gikabije kiri mu Rwanda kizagenda kigamburuzwa no gutinyuka kw'abanyarwanda, ndetse mu by'ukuri bakagombye kuba benshi kugira ngo bagambuze kiriya gitugu bagiteye ubwoba, ahubwo ari benshi cyane. Ibi rero turabyizera ko abanyarwanda bazabitekerezaho bakagenda biyongera mu kugira ngo batinyuke guhangana na kiriya gitugu. Ikindi twabasomeye ni ibyo twabasomeye mu kinyamakuru Veritas Info, ngira ngo dukurikire tugabane inyandiko, murayibona, ifite umutwe ugira uti Rwanda ese Paul Kagame yahagaritse mu ibanga imirimo yo kuyobora igihugu. Ni inkuru yasohotse ku itariki ya 7 Ukuboza 2021, igaragaza ifoto y'uwo Kagame na Ngirente, murayibona. Ifoto y'uwo Kagame na Ngirente murayibona mu kinyamakuru, murayibona. Igaragaza rero ifoto iriho Kagame na Ngirente, maze kigatangira kivuga ko kuri uwo wa 7 Ukuboza 2021 Minisitiri w'Intebe yashyize ahagaragara itangazo ririmo icyemezo cyo guhagarika Dr Sabin Nsanzimana ku buyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Iryo tangazo naryo muraryibonera. Ikinyamakuru cyashyize iryo tangazo rigufi rigira riti hashingiwe ku biteganywa n'itegeko inshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe mu 2015, cyane cyane mu ngingo yaryo y'ijana 12 agaka ka 5b. None ku wa 7 Ukuboza 2021 Dr Sabin Nsanzimana yaba yahagaritswe ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranwe mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ikinyamakuru Veritas Info kikaba kibaza
kigaragaza amakosa ari muri iryo tangazo ku buryo kivuga ko rishobora gufatwa nk'inyandiko mpimbano. Iti ntabwo bisobanutse niba iki cyemezo ari agategeko cyangwa ari ndakuka. Ikindi ni uko icyemezo nk'iki gifatwa kandi kigashyirwaho umukono n'umukuru w'igihugu wenyine. Ikinyamakuru Veritas Info kikaba gishimangira ko icyemezo nk'iki ntabwo itegeko nshinga riteganya ko cyafatwa na minisitiri w'intebe. Cyangwa muragenda mureba iryo tangazo uko rimeze. Kigaca akarongo ariko kuri minisitiri w'intebe kivuga kiti ashobora guhagararira perezida wa repubulika mu mirimo inyuranye no mu butumwa bunyuranye kandi agashyira umukono mu mwanya wa perezida igihe yamusimbuye ku buryo buteganywa n'itegeko nshinga. Ikindi Veritas Info igarukaho inashimangira ngo nuko bizwi ko perezida ari mu Rwanda. Rero cyari ibyo kibaza niba perezida yari ku inshingano ze mu buryo bw'ibanga. Indi nkuru ya Veritas Info ni yerekeye ibisabwa n'abadepite bo mbere yo kwinjira muri iyi nkuru, ariko ibyo abanyarwanda dusanzwe tuzi nuko Paul Rusesabagina yashimushwe akazanwa i Kigali. Televiziyo mpuzamahanga Al Jazeera ikaba yarahamagaye Minisitiri Busingye ikamubaza uwarishye indege yavanye Paul Rusesabagina i Dubai ikamugeza i Kigali. Johnson Busingye yahise atangaza ko ari leta yabikoze ku mwanya, ni nabo bamwe bahereye bavuga ko agiye kwirukanwa ku mwanya wa minisitiri. Niko byaje no kugenda. Gusa Kagame yaramuguraniye amugira ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ubwongereza. Kugeza uyu munsi impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda mu bwami bw'Ubwongereza zari zitari zakira. Ikinyamakuru ku nkuru yacyo kiradushyira imbere Depite Chris Bryant wo mu nteko ishinga amategeko w'Ubwongereza wasabye ko abanyarwanda babiri wahoze ari minisitiri w'ubutabera Johnson Busingye, ushobora kubereka amafoto yabo mu kanya, n'uwahoze n'ukuriye ushinzwe na Colonel Jano Ruhunga. Abo bombi bagomba gufatirwa ibihano byo ku rwego rwa Magnitsky kubera ko bashinjwa guhonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu. Mu kanya ndavuga ko dushobora kubona amafoto ya Johnson Busingye, turebe niba twayabona ariko ngira ngo murayamenyereye, tuzagarukaho nyuma. Ibi bikaba barabivuze mu kiganiro mpaka mu nyubako ya Westminster Hall, inyubako ikomeye yo mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza. Icyo kiganiro kikaba cyaravuze no ku bandi bategetsi bo mu bihugu nka Sudani na Irani nabo bagomba gufatirwa ibihano byo mu rwego rwa Magnitsky. Muri audio yumvikana ya BBC irabigarukaho, reka tuyumve. Tukiri hano mu Bwongereza, akanama gahuriweho n'abadepite bo mu mashyaka anyuranye mu nteko nshinga amategeko gakurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi kasabye leta gufatira ibihano abategetsi babiri bo mu Rwanda kubera uruhare kavuga ko bagize mu kujyana Paul Rusesabagina mu Rwanda atabishaka. Umwe muri abo bayobozi ni Johnson Busingye wari minisitiri w'ubutabera igihe Rusesabagina yagezwaga mu Rwanda, hakaba leta y'u Rwanda iherutse kumugena ngo ahagararire u Rwanda mu Bwongereza. Rusesabagina yamenyekanye cyane muri filime Hotel Rwanda kubera igikorwa cy'ubutabazi yakoze muri jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. Aherutse rero gukatirwa n'inkiko zo mu Rwanda gufungwa imyaka 25 hamaze guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba. Ni inkuru mugezwaho na Siriake Muhawe nayo. Ivyo umushingamateka Sir Ian Duncan Smith wo mu mugambwe w'abakonservateur yabivugiye mu kiganiro cyabereye mu nyubako ya Westminster Hall mu nama nshingamateka, cyavuga no ku bandi bategetsi bo mu bindi bihugu nka Sudani na Iran bategerezwa gufatirwa ibihano bagirizwa guhonyanga agateka kazina muntu. Kumonesha kure ya Al Jazeera, Johnston Busingye yahoze ari umushiranganje w'ubutungane mu Rwanda yaremanze ko ico gihugu arico carishe indege yakuye Paul Rusesabagina i Dubai imujana i Kigali. Umushingamateka Sir Ian Duncan Smith yavuze ico yagiriza Busingye. In Rwanda, finally,
hanyuma ndavuga kuri Johnson Businge mu Rwanda ndashimangira kuri iyi ngingo. Mbere leta y'u Rwanda yibaza ko iriko irakora ibiki mu kugena umuntu bizwi neza ko ahohotera afise uruhara muri vyinshi biba muri kiriya gihugu ngo aze kuba ambasaderi ngahe London. Ndabarahiye nkaba ndavyumva bibaza yuko Bwongereza bupfa kuvogerwa kumva iyo ariyo yose yuko bashobora kuzana ujya muntu ngaha byose bikaba tankomanzi. Dukeneye kumva ijambo rikaze rivuye muri leta yacu, ico ni nyamukuru. Ndavuga mu izina Colonel Janot Ruhunga, umunyamabanga mukuru w'ibiro bijejwe iperereza, afise uruhara runini mu gufunga no kuboreza igufa. Leta itegerezwa gufatira ibihano abo bantu n'imiburiburi ikaba intango. Itariki 31 z'ukwezi k'umunani Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagenye Johnston Businge guserukira ico gihugu mu Bwongereza nyuma y'imyaka 8 arongoye ubushikiranganje bw'ubutungane, ariko gushika n'ubu ntaraja gutangura ako kazi. Kuva akigenwa amwe mu mashiramwe mpuzamakungu aharanira agatera kazi na muntu yaciye ashira akamo hejuru asaba Ubwongereza kutemerera uwo mugabo guhonyuza ukuguru muri ico gihugu kurangura amabanga yarahejeje gushingwa kubera ivyo yagirizwa kuri Paul Rusesabagina. Mu kwezi kw'icenda Paul Rusesabagina w'imyaka 67 azwi cyane muri filime Hotel Rwanda yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 25 ahamishijwe ivyaha by'iterabwoba. Twagerageje gushaka abategetsi b'u Rwanda ngo kugira ngo twumve icyo bavugaho, ariko ntabwo twari twashobora kubabona. mu nkuru ituruka mu bwanditsi bw'ikinyamakuru cy'ingabo z'u Rwanda cya Minisiteri y'Ingabo zitwa RDF, Rwanda Defense Forces, baratugezaho amahugurwa y'ingabo nabo zifatanyije nabo mu kubungabunga amahoro. Iyi nkuru ikaba yanditswe ku itariki ya 8 Ukuboza 2021. Reka nayo turebe niba twayigabana. Ibona ngira ngo murayibona imbere yanyu. Baratubwira bati muri abafasha ingabo z'u Rwanda harimo ibigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'icyitwa USIP, United States Institute of Peace, GPOI, Global Peace Operation Peace Initiative, UNTR, United Nations Institute for Training and Research, Dalian Institute for Children. Izi zose ni ibigo bifatanya n'izo ngabo z'u Rwanda, RDF uko zitwa, bakavuga ko ayo masomo yo kubungabunga amahoro n'umutekano yamaze iminsi 2 akaba yariswe mu nyito rusange amasomo yizwe mu bikorwa byo kubungabunga umutekano. Ni ukuvuga amasomo bavanye mu kubungabunga umutekano. Murabibona bahangaha amafoto yaho muragenda muyabona neza. Ahangaha barifotoza, hano bari muri iyo nama, barakurikirana inama rwose kugira ngo murabibona. Bakatubwira ko mu ijambo ryo gutangiza amasomo Colonel wa RDF Chrysostome Ngendahimana yashimangiye ubwo buryo bwo gusangira amasomo
ava mu bikorwa byo gusigasira amahoro ku isi n'umutekano. Ati inararibonye twavanye mu butumwa bwa Loni yatugira akamaro. Ati muri iyi minsi ibiri z'aya masomo abayagizemo uruhare abayajemo mwese bazungukira mu kugabana inararibonye ndetse n'imirangirize y'ubu butumwa twitegura ubutumwa butaha. Ati ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bushima ubushake bw'abafatanyabikorwa. Ati turangamiye gukomeza gukorana. Bwana Palmer Phillips umuyobozi w'ishami rya GPOI waturutse muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biro bishinzwe ibibazo bya gisirikare n'ingabo yashimiye iby'ingabo z'u Rwanda zagezeho mu kubungabunga umutekano. Ati ingabo z'u Rwanda nizo rugero rwiza mu zindi zo muri Afurika dufatanya mu bikorwa byo kugarura umutekano mu mikorere yabo mu by'indege mu buhanga buhanitse no mu buvuzi. Ati nicyo gihugu cyonyine muri Afurika iri munsi y'ubutayu bwa Sahara gitanga ingabo mu buryo bwihuse mu gipande cy'ubutumwa bwa Loni bwo gutabara buhora bwiteguye. Nyamara abasesengura ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda mu guhutaza abaturage abenshi bakicwa batanerwa n'ibyaha bikomeye, basanga uko gushimagiza iby'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bitakorerwa abaturage ahubwo, kuko usibye n'ibyo bikorwa bikorerwa abaturage byo kubahutaza hari n'ubwo byambuka bikajya gukorerwa hakurya mu bihugu duturanye. Ibyo abasesengura hafi bavuga ko gushimagiza ingabo z'u Rwanda waba wirengagiza ibikorwa by'ubusembwa byinshi bigaragara, ariko ikiriho gikomeye cyane guhutaza amagara y'Abanyarwanda. Gufatirwa mu bikorwa by'urukozasoni nk'ibiheruka kubera mu mirenge ya za Kangondo, aho izo ngabo zaranzwe no gufata abagore ku ngufu, utaretse no kugaba ibitero ku bihugu u Rwanda ruturanye nabyo nk'ibiherutse kugaburwa muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ntitwabura no gutabariza ababa muri ubwo butumwa bakavayo ariko ntibahabwe igihembo cyabagenewe cyangwa bagahabwa ibice bice. Urumva ko hari byinshi byo gukosora, si ngombwa gushimagiza gusa, hari byinshi byo gukosora. Mu Rwanda reka tukomereze mu karere hafi y'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi, ahavugwa impanuka iherutse kuba, impanuka yabaye ku itariki ya 7 Ukuboza 2021, aho gereza ya Gitega yahiye ikenda gukongoka. Ni inkuru dusoma mu kinyamakuru Umuseke. Ikinyamakuru kiremeza ko iyi gereza iri mu zicumbikiye abafungwa benshi biganjemo abanyapolitiki. Reka turebe niba nabo nacyo tukibona. Reka tugabane iyi nkuru. Iyi nkuru ndatekereza ko muyibona. Burundi gereza ya Gitega yahiye, birakekwa ko benshi bahasize ubuzima. Yanditswe ku itariki ya 7/12 Ukuboza, no kuvuga 2021. Ikinyamakuru kiravuga ko uwo muriro wasakaye muri gereza mu masaa 10 ya mu gitondo kuwa 2 tariki ya 7 Ukuboza 2021, ni ukuvuga ko abafunze bari bakiryamye.
mushobora kuyisomera ndabahinira muri make. Byatangiye mu gice gifungiyemo abanyapolitiki bavuga ko batinze kuza kubakingurira ngo bahunge ibyabo byose byarahahiriye. Inkongi ikaba yaratewe n'ibibazo by'amashanyarazi, ariko abafungiyemo bakabihakana. Abaguye muri iyo mpanuka nabo ntibavugwaho rumwe. Bamwe baravuga ko hasize ubuzima abantu bagera ku 100, abandi bakavuga muri za mirongo. Imibare yatanzwe n'ubuyobozi bwa gereza iravuga ko ari 39 bitabye Imana, hanyuma n'abandi barenzeho bagakomereka. Abategetsi b'u Burundi ntibaratangaza icyateye iyo nkongi, abapfuye n'ibyangijwe. Iyi nkuru rero yasohotse mu kinyamakuru Umuseke. Reka turebe n'ibivugwa hakurya y'amazi magari. Turebe ibivugwa hakurya y'amazi magari mu byanditswe. Nabahitiyemo inkuru ebyiri. Iya mbere ni inkuru ivuga ku byerekeye uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivanye mu mikino mpuzamahanga iyo twakwita imikino yo mu Rushyana izabera mu Bushinwa i Pekin mu kwezi kwa kabiri 2022. Iyo ni inkuru ya mbere tuza kureba. Hanyuma inkuru zo gukurikiraho tuza kongera gusuzuma nayo niyanditswe cyane kuri uriya munyamakuru Jamal Khashoggi wishwe, ariko noneho mu Bufaransa bagafata umuntu bamwibeshyeho bamwitiranya bavuga ko yaba ari umwe mu bamwishe, bikaza kugaragara ko atari we. Hakurya rero mu mahanga amakuru yashyushye cyane nayerekeye guhagarika kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guhagarika kujya mu irushanwa ry'isi yose ryo kunyera ku masimbi, imikino bita imikino olympique mu Rushyana izabera i Pekin umwaka utaha wa 2022. Kwivana muri iyi mikino kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kukaba gukurikira ibura ry'umukobwa w'umushinwakazi Peng Shuai. Bivuga ko uwahoze yungirije minisitiri w'intebe Zhang Gaoyoli yari yarabagerageje kumuheheta. Iyi Peng Shuai aheruka kubigeza ku bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, ariko byaje guhita bivanwa kuri izo mbuga. Amashyirahamwe mpuzamahanga y'imikino y'abagore yose yerekanye ako kababaro, bigera n'aho ishyirahamwe rya tenisi mpuzamahanga ry'abagore ritera ubwoba ko ritazongera gukorwa niba Ubushinwa buterekanye uyu mukinnyi Peng Shuai. Hakurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bibaza aho uwo mukinnyikazi aherereye. Nyuma haje gukwirakwiza inkuru y'uko yaba yarabonetse mu maresitora, ariko nta cyemezo cyangwa umugabo byerekana ko byabayeho koko. Niyo mpamvu nk'uko ikinyamakuru Liberation cyo mu Bufaransa kibyandika kiti Abanyamerika ntibazitabira imikino olympique yo mu Rushyana i Pekin, Abashinwa batonganye karahafu. Reka turebe niba iyo nkuru tuyibona. Inkuru isa nayo ni ivuga ko la France ne boycottera pas les Jeux olympiques de Pékin. Yo irahamya ko izajya muri iyo mikino y'i Pekin, ariko
leta zunze ubumwe za Amerika zo zirahamya rwose ko zitazayijyamo. Iyi mikino ikaba iteganyijwe kubera i Pekin mu kwezi kwa Gashyantare 2022. Ubushinwa bukaba bwarakajwe n'icyemezo cya Amerika cyo kutohereza abayihagarariye mu rwego rwa diplomasi. Wavuze mu mwanya w'Ubushinwa Zhao Lijian yavuze ko Amerika izabiryozwa, ati nimutegereze, ati kutitabira imikino ibera iwacu ntaho bishingiye usibye ku ngengabitekerezo idafututse yuzuyemo ibinyoma n'ibihuha kandi itazatsinda kugaragara. Ati Amerika yishe itegeko ryo kutabogama muri siporo, ariko Amerika yo ikaba ikomeje gushimangira ko kwanga kujya muri ayo marushanwa bijyana no kutihanganira ihonyorwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Hejuru y'iki kibazo cya Peng Shuai hazanyweho n'ikibazo cyo mu ntara ya Xinjiang, aho nibura bitwa Uyghurs abo mu idini ya Kisilamu bafungiranye mu nkambi y'ububabare. Nyuma ya leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza haje kwiyongeraho n'igihugu cya Australia. Igihugu cya Australia mbabarire haje kwiyongeraho igihugu cya Australia nacyo cyatangaje ko kitazajya muri iyo mikino. Ubushinwa bukaba bwarahise busamira hejuru Australia buvuga ko itigenga mu mitekerereze yayo, ko ari ugukurikira izindi. Iyo rero inkuru yari yerekeye guhagarika kwa Amerika n'Ubwongereza kujya mu mikino ya Pekin. Indi nkuru mukunda n'abateguje ni inkuru tutabura kuvugaho mu zivuga hakurya y'amazi magari. Ni ukwibeshya ko Ubufaransa bwari bwavumbuye ko ari umwe mu bishe wa munyamakuru Jamal Khashoggi. Turabisoma inkuru yanditswe na Le Parisien.fr aho kigira kiti, reka tubisomane namwe. Assassinat de Jamal Khashoggi, imbroglio autour d'un homme arrêté à Roissy. Aho kigira kiti yicwa rya Jamal Khashoggi, ukudasobanuka ku mugabo wafatiwe i Roissy. Murakibona ikinyamakuru, murabona ifoto ya Khashoggi amwerekana. Hanyuma ikinyamakuru kiragira kiti, imyaka 3 nyuma y'urupfu rw'umunyamakuru wo muri Arabia Saoudite wishwe ntihagire n'ibisigazwa bye biboneka, umwe mu bakekwa ko yaba yaramwishe yaje gufatirwa ku kibuga cy'indege cya Roissy, ariko ku mugoroba ambasade ya Arabia Saoudite Paris yaje gushimangira ko ubutegetsi bw'Ubufaransa bwibeshye. Wari wafashwe ni Khalid Al-Taibi w'imyaka 33 ubwo yitegura gukura indege agana i Riyadh. Akaba yabaye afunzwe by'agateganyo hakurikijwe urupapuro rwari rwaratanzwe n'igihugu cya Turukiya. Yaje kugezwa imbere y'ubushinjacyaha bukuru bw'urukiko rw'ubujurire rw'i Paris, nyamara kuva kuwa kabiri ambasade ya Arabia Saoudite itangaza ko wari wafashwe ejo, no kuvuga dukurikije igihe byandikiwe, ejo hashize ntacyo apana n'uvuga wishe Jamal Khashoggi muri 2018 Istanbul.
inshuti rero bakunzi ba Bwake TV radiyo urumuri RSP info na dushoje amakuru twari twarasomeye muri iki cyumweru gishize. Dutegereje nanone ko mwatubwira ibyo mwifuza twakora twabagezaho. Yenda nari nababwiye nti yenda hari igihe usanga ibyo kubabwira nk'amakuru yo hakurya y'amazi biba bitabashishikaje cyane, mwashishikazwa n'amakuru yo kuvuga mu Rwanda. Nimbona abansaba ko nakwibanda cyane ku bivuga mu Rwanda, dore ko wa mugani kugeza ubu ngubu amakuru ajya atangwa na bariya bagabo, ndavuga n'abagabo, harimo n'abasore benshi cyane bajyaga bakora rwose itangazamakuru bakatugezaho amakuru bamaze gufungwa. Ibyaga bitugeraho ubu ngubu dufite ikibazo ko bitagitugeraho. Ahangaha niho twagombaga natwe gushakisha tukareba nibura agenda yandikwa tukabagezaho. Nimugire ubwoba rero bwo kumenyesha ibyifuzo byanyu. Ndahari kubera mwebwe kugira ngo mbibagezeho. Ahasigaye nzakora nanjye uko nshoboye, kandi ndabasaba namwe inkunga. Abakumva bafite ubushobozi mwaza tugafatanya, noneho tukageza kuba dukurikira ibinyamakuru byinshi, tukabasomera byinshi, gutyo bagakomeza kuba bafite icyo twita amakuru. Nta kintu kiri nko kubaho udafite amakuru. Mwabonye ko uwaguhana kugira ngo aguhane ubabare cyane, sinzi niba hari uburoko burenze kutagira amakuru. Muzarebe ukuntu mubyuka mwese mushaka telefone yanyu muyikarakara mugira ngo murebe inkuru yagiyeho muri icyo gitondo. Nibyo rero tugomba kubahiriza, tukabagezaho amakuru kandi tukayatera abashakashakira koko. Aba rero nifuza ko ababifitemo ubuhanga, ubushobozi, umwanya, maza tugafatanya hanyuma tukabagezaho amakuru. Murakoze rero, mwari kumwe nanjye Emmanuel Senga. Muramuke, tuzabona n'ubutaha. Byari byasohotse mu binyamakuru nk'uko mwagejejweho nanjye Emmanuel Senga wa Bwake TV. Muramukeho rero, tuzabona n'ubutaha. Ciao ciao.